Eda otumfo Nyankopon ase 2019 odi etwa de ewura 2020. Eda otumfo Nyankopon ase biem. Sanse ni waya ama ye ni so ya hoho aso. Ene ya san hye bia ne ya kasunsumu asem. Sanse ya momo tia se time otumfo Nyankopon efre ne doba ana ne doba no eba besu wi a okro no. Oseme kwana minya munyanka mesoma honhom konkroma ne ma ba betena. Enemne sa honkonkron kuto na otumfo Nyankopon enam India spiritual doctor so sunsun bofo boafo edi djuma ne yeka cho nyina se won kran ya wato adi ye wo media U10 on sanifa so Cell Hotel ana Cell Home Hotel a eye eda ebenada na okwede bia na edi djuma ewo enkran kumase so ye da so ba bia wono ahema kokobin 18 Baby free baby afa ka bra besi mo keyetia anase sofulai fa ahima kokobin ka so besi onsani fa so anase 18 mu usi 18 wa onsani fa so ya hyenso de ne ensa na ewiadem fa so boko na kobesan akoto hyenso de foforo hwe onsani fa so abrosan kese chance ne ekoko eho ne India spiritual doctor fie okumase a eye eda yawada efiada memeneda na kwasiada eni eba be ka sunsumu nsem ebra be kire adekodi entia sunsumu dwumade ehia ni santi ene se otumfo Nyankopon se wono ye honhom etuba se osun na ye se osun honhom sunsum ene ne kwaremu anoka 31st okwa so ne kodin sika ntam bebre ebon pa bebre ni ebusa ye ho se bosumi mienu ni atwa ekwa bosumi miensa abrabo ne da so tesen eda so gina babia gina na se wakọ anim se aburo ho ebebo akese a ne fifiem ene kire tuhwe ba bia ise abrabo ne kwa se niema nyeyie enu ntiye ka cho se bomodia fa ha no amane nkwa na adwendwene wo hia ahokire asisie ena kwasie bo fa bra ba piem ewo India spiritual doctor asoe ne hokuto ne edi dwumanie sonko de bo adofo a edi wo haw ene amane ede eba ene ne ba beka ho asem ye ne ma bebre eti se wo tie me na odofo bi yare ene de bia meka ene yare aba asase so efa dodo na ye duabo ena edutuo enu ntina prepi so bi ko hospital na okona doctor diagnose no oso onko ye test onko ye wei obeya me no obi o ye test mako 24 and so still na doctor ni hunu ba bia yare no de bia na meka ye nuama doctor se no masi akwadere ewa yare hwem na yare bi ba no mo ye test na mo hu dia ene ne ye ka che onyina ne se ye sunsum yare e huhum yare sansa chwo na me yate ase se enye honam ni mogya na anya Nemo ya ni wiema sumu atumfuo a odu onjuma e osumu enu ntia India spiritual doctor sunsun bofo boafo ka kire wo se wo dofo bi wato nsem tintan koke wi ene ma boni na wo ye di gu abusu ani ma se ne bomodi aso no ba bepiem o India spiritual doctor asoe wo ba ho ontimi nante ontimi nkasa na no ma nsuo ye se ye nsuo ba ye se ye de be ndem ba ye nkogya ne kwan me pa cho me nkogya ne kwan otumfo Nyankopon abode ne nsa no adwu wo koto atwene sen ye ka se boni pa wo betimi ana enu tini ya ka kire se papa etu kwa ko India mam ko sua ade yie ene ba man Ghana de boadofo enu ti se on kran ne partner se wutie ya ye wo media U10 ura ba bia free ba bia aba be do circle ana so free cake kwan so na ba be do ka so ana ma alama ubenya nsewom ka ho unya nsewom ka na ofo aka kire da se papa dra papa cho Messi ewo media U10 usi media U10 na on sani fa so ubesi abrosa kese bu ho ye fe no Cell Hotel Cell Hotel on transi dichunsum djuma bia eda eye branda ena okuara meche se Tuesdays and Wednesday nemo kumase eye Thursdays Fridays Saturdays and Sunday ahima kokobin ene esa to djumadi no so India spiritual doctor say on nada kopem say obonsan na se bayifon sabagine abayifon tini pada sani ni ahoto hwe ene twere yare eda amanfo so hwe edam yare obi kasa ne bia meka twere yare wo obi fia enye nipa kronkon na enya efiofo nyina monya ebetuma beso onya aware papa na esanse obi twa ofie ontino ukoka so yoka so oh na de efiom na akwa ware ayare fo ofie etwere fo ofie enu ti India spiritual doctor si tu na mona bra yenya so na de just 3 days esa etwere yare mani pada saninya na hoto ebi ekuro bi atu ukodoi anase bibi na tin wa na papa mi na wo wa na duam na tin na ho ananta chehire mi na siu na ho ewi ase adani kuro 10 years, 15 years, 20 years, 17 years, 12 years, 8 years, 5 years, a chronic timingu. India spiritual doctor say me mane how. Fabra betuano.
na Nyankopon ya adoma ekuro no bewu ama sondia ye ne aba ye frɛ yare bi sɛ abɔ etimi bɔ waso achi etimi bɔ mfim etimi bɔ wo ba bi etimi mo bi kura bi bɔ ne mine ɛho na efimfuo nsuo man fita kankankan India spiritual doctor say sɛ wo pɛ baabi a abɔ wa bin mu serious wa anaso obi onim abɔ hu adwuma pa dia ne fabra be piem ɛwɔ media U10 Cell Hotel ɛda ebnada ɛna okuada kuma so ya hema kokobin 18 mu ɛda ya wada efiara memene da ɛna kwasiada ebi ade yonku bi ensa wa tom tintan na asɛm ba kwa awra ho sɛ obi num sanaka so miemra wo ma agye maako wodi ebra oba yenim ne be yesunsum adwuma ama nsana tenani so obegyae ebi adidi ato ahensem minima ahensem obi ya tunadu minima fie bi omudi ade ne yadi ade ato wo so na ya brante na osi so esan sa didie no ho ntino na aba bedi no na afida ato ne basabasa ato no kro no ato na tutu asem India spiritual doctor sunsun before boa force e mane how ya ba ma ye wo enkra U10 media U10 Cell Hotel eda ebnada na okuada bia Thursdays and Wednesdays saso na abakuma se okuma sa hema kokobin 18 mu eda a ye ya wada efiada memene da ena kwasiada usi 8 ma hwon sani faso ya chance de no eye ensa ena ewiadam eno ti India spiritual doctor e kacho se so odofo binum sa junso kurobo se sia SS time besun na nya SS mpo awrahusima wom ni se ebia na pese kokko sra odofo bi ana busuani bi na obayi ne ne koi oyiri ya oni ni koi o papa ya oni ni koi o ko junso am oni magu ase eno ntia se bra mema ne haw ewu obi fie a afi bia Easter be di Easter ni pa bewu ye di bro ni pa bewu oyi abrante no peja obewu wan pe wangu obaye basa India spiritual doctor se me ha ho fa ne bra ye ne betena se one on one ni awura sunsun ni akohwe are ko die ntia edi ni nya ebia na de ntisa ebia na de ne de eye sebe sun sebe nya ado eye awo obeso da na wonyim enso ntimi nyim no wawo onu kunu be hia na enso ni nyina asan eba India spiritual doctor Sibra ne no entrance susum kura di wa change so ma wo nware o ma wo nwo wo ma wa apan ho odunfo nyakopa da no etu obetwa enu ti ne efre se bra kuma se ahema kokoben sa so na nkran Cell Hotel media U10 no aso pepepe ne ka che se na wie ye ti ase ti sunsum wie ase na bonsam so na di awie so edi so amomode enya nyame ni pa bi ti se India spiritual doctor sunsum bofo boafo afo wasman koda no hwe asore be na nkoye amalom forso akomforso watching ba bibia so still ma bibi me chase doctor media is spiritual marriage meda no obi ni ma beda na awrahusima na metro me kakra medu aso ya ne se ene da me call all night akọ bompa ya breki yesi ento aba hwebonsam ma toke na hwebonsam sa ama keni nyina paapai na doctor be jedi se me beda ye no ene gya chen first no akọ ne be yusu me papa won me da ya ma se ma ya sin na ye me ya papa ni su ba me chen o se doctor me de meso da na me ni broni da so me ni je eye me den nti edu anwura me pesa ade ensantem na broni ni me mra me da ni nyina emusuo enu ntina mo adwuma asem nkoyie wa ware sima bi si basa promise and fail disappointment India spiritual doctor sunsun before boafo se me man how una bomodi aso wa be pie mo yaso e di amafo asade ato se your friend is spiritual zoom lion ye the spiritual zoom lion there sise kukunu nkaka nyinara eni maboni enkoso nyina da eso basa fa nyina bra begu yaso otumfo nyakopon ya aduma bibia betima eboko e di amount uyi atwere yare free wa akra wontimi nkasa wontimi nante uyi anu so free wa ye o man bebre ho mo sisu ni ho fe pa ne so be ma be fa ne nanu agya no woni nante nani agya no India spiritual doctor akwakofa de bia ba your friend say do as I say love me alone do as I say come back to me mercy and favor na ne atie ni do as I say no eye emprepi mema na aba ne yaso ye den na esan say yaso ye den ti no na ama emal so ye de ye bre and so onya do as I say na so de tunu so dia ene ne obeka bia na wukunu wo ye ma bibi bam just doctor me kunu ma me abre then asem me kwoti ye kwan ka me ye gya aware ana obi di ho adanse kire no maba me kunu nika me so me nika obeje di se me kunu abomodi and ne place na ka ko gisika bosia akotokoro la dia man girlfriend hwe ne koya na se bai enje India doctor eto ne sade afro se me ma ne hanya okunu nani ene man na abanyina masa obenwu akora keto small girl wo hwe ne yobie bi ono de private car mu a owura be ho be ma na ato amano de bia me ka oba so ho ofa ne nwie peye
ni aka so ba India spiritual doctor nchen aba ba gia kwankyere na wo so wetimi nya be ma papa ne natena no wetimi ahwe obie na wo so se ofata hwe ebia na de ntisa wo de okunu ne obomoden aboa na manetu kwan amna nya adwuma ye se na anu mekan no nurse ni bi no akwa di ni payslip akwa gi loan e de ahwe be ma wo school be ma ni wie ya se mo be ka chen se ai nurse ni girl no enye ne class sa na fita ni bi so ahwe nurse ni bi wa hwe nursing training ni bi wa hwe obi wo school do obi ato adwuma o wie ya nipa ne ka chen se o ye fita ni for obi a mason ni o ye carpenter ni enti won pe no so your ba wo ye be ma obi abukwase amepa cha obra ye wa de wo ba ye de be ma wo so ne oba ne de da be ma no timi free oba no timi free wachi e be ni sa sebe oni be ma kra na ada sa so ye obi so de ma ema unya bi na no kunu de da na boyfriend na fiancé de da e be ni sa sebe so sebe nya ado ade na bo ho ne de ni su bi ani ba bia enu ten dia spiritual doctor so tu kwa kokosua sa ne onyina so de baba be bo na manfo a ba ne nchen insan se ene nipa ebre na nipa so ehia emoa ebi ade de ntisa na obi aye adwuma du so otua oka oye wo ne oye wo china bra be pio India spiritual doctor so sa ne mani nyina atu obetwa aide se be love me alone and do I say sin de nyina ide e de aboa wo galamse so eye ade a ye di hu enya ana ye di hu dwumadie yi ebi aye galamse uye tutututu uye champagne uye digen wash ebi ade de ntisa ebi ade de wo agudie bi ni wakoko hu enkoye India spiritual doctor sebra ade ntina China for India for ne baha asase am yeso adwuma enye yi no sa asase kran no mutimi yeso adwuma etimi yeska ye no one sen na amene na de wasase so na fedie udi ye friend say ohia oba India spiritual doctor nche no betena ase ni ahware ko di asase ne so tumi kure di asase ne so e kwa be ne emfa so ne emfa na no ayi ne de enka no na e kwa mu na utimi tu gold no wanya bi wonse watu gold ama petroska ne bibia sika ayoka anasa odi de nche sa ebia na odi umami bi upapa bi unana bi esun odaye esa asa osun ni ye wodi gold ahye ho muni ba bia gold ni hye so muntimi mfa gold ni si fie so muntimi ni India spiritual doctor say bomo dia ne fa 2 ye no betra se 1 on 1 ni aboa ebia na adwuma sam so enkoye wo ye adwuma pa so adwuma ni enkoye ene ne maka che oni se ne ye ntena ho kwa wo akwantu wo amanone wo hia spiritual father spiritual gardener so betima aboa no adile amawo ene Ghana fo amwa broche su ma ba ko ebinim yi na didie ebi be pie mani ma meche ni pakrosin ya sampa ba bia tumi wono chinyedie ni ho ene Ghana fo ni bia wa broche no abomode ehunu se abrofo no ukoka se obi afefe me ba ni ageli no na nipa na nya case menya sa case we bebre o yaso ye no twantro de atunu an se obi afefe no se obi twantro ku atukunu so unu aba ma bi so abrochire se ya wa afefe ne ba ye ni ko jeli abra ye be chen se yes ba bia tumi wono achinye ni ho 2020 epeso bi bia ware uyo ba uye be epeso bi bia ware ni epeso chini pada sani se de bia yanti ase ye Christopher ni titru ye ko ware ye ma Bible na Bible ye de ma no uni ma se kire ase kire se Bible no wure ho abiem ani je so ba ware no mu abiem your quotations bebre wo ma de ye aware asini pada sani nti ase ne hwe man nam ho obi antimi nware anu nti India spiritual doctors o ma ne enhaw ye bo modin ase ye the Bible ya kwankyere dia mani pada sani bia obeba ya so ye na arahusme wom ni say we e Bible wo hwa e Bible yes we e Bible mi so bia e Bible ni e pese chairman for say tumi wo Bible mu say e bia ni be ma bia sian wo pese wo waro be ma ne pese wo waro dia mpa cho hwe ni ye say na aba ya so ye be ne dia ma wo e Bible na Bible ne ye ho adwuma wi ampa cho hwe ni ye enie e Bible no adwuma say na tie we e Bible meboa very good we e Bible meboa very good. We see a Bible. Once we na shame finfin. Hwade wa ha. Eye pictures and a shape Bible no. Na picture we so hwe papa we oyebroni. Ana obo mo dia so hu Ghana ni ba we. Wo hu Ghana ni ba we ope no pa. Na so hu kwan ko obefa so benya Ghana ni ba no. We na ye de ma no. Ene wa ware Ghana ni ba ne ko abrochiri. So hwe papa we so ani de enie. Wo beka se na doctor de na ba betina ba yin for pictures. Me pese hu se ampa ya sue no eni ma ye ne bro adwene nti ase so wodi be ma bia che obeware obema Bible na so Bible unu kwakra be fa so amwa ware agina so ware na nyinya we the same thing so hwe na we broni wo so ye ma ne be fa Ghana ni ba we de koi bebre bebre o ya sue we so hwe a same thing wo so nie o Arab ni bro no so be fa Ghana ni ba de ne koi wo hwe we so a same thing we so broni wo so be fa Ghana ni small ge we de ne koi eni se wo tie me ni wa ware sima ye pinso aye basa aware ne nkoyi a oba Bible we
ye de be ye adwuma ama wo se da bia kuta bible mu de kwa sorry ukuta de ko ba bia enso bible adwuma be na edi ama tumi wo but esan se unim kwa fa so de bible ni adwuma nti wo bre obi de be wia obi bi bible ni wo se bible ye de ko gin abom pese o hwe ni wo se wo yesu ye de olive oil budget oil ye ka wa mienu bom a obi na wia obi bi upendo kura hu ye wade bi friends bible no kwafo akwapa no kwafo ye wo school no ni eye nenso ene amanfo eyere enu sesie no ye tu kwa India mama kwa sua ho ade yie e de baba bo amanfo e beba ye nchen utie di na esi India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace pa che ye ho suma ni ho ye ho nya bosom fie utie Healing Palace e nyame ne de ye adwuma ho esan se otumfo nyankopon hu se sa emre we no sa spirit ni na no me kan say from say the twin spirit makataba makatiba onna say bonsan na suma so mamre di dwuma na oba India Spiritual Doctor nchen onu kujo na yankopon ma solutions of am one crofo e beba ne nchen esan say ene awie enema bebre na ekoso hwe wa brabo ene ya hwe TV so hwe amavu ebu faso wa sorry dem amavu ebu faso wa sorry dem common because of marriage common spiritual marriage common stroke common akola want me nkasa adiang think common but sorry the direction is not there. Me da bia meka obi akwa sorry 10 years 15 years wonya aware spiritual marriage obi 16 years madam bia ye na adwuma 16 good years spiritual marriage until they be na promise and fail there be a disappointment any man timi nkoyie se opesa abrabo no koyie wadwuma sem koyie yare bi na da so se ajun so krobo the promise and fail obi na aju obi yare friend is stroke bema ayemre enya adwuma awu oba yaso e bema just 3 weeks bema na be sorry ebia na de ntisa ayaketekete afon de bia make asem mi se e wo se nipa de se ne otumfo yakopon e di adwene mienu na ba onipa ne edi kan ne se ye be som no ye som otumfo yakopon wi a ye ni beje na ne amu se ho se Christopher ye ni gi ana hwe nipa egu asori dem e ti so e bre India Spiritual Doctor is on kan ne patem odi ane wato odi e ye media U10 ufa ka o se ko ba bibia vi so be nyansa wom ka no ufa nsa wom ka cha driver se papa driver me pa cho mesi wa media U10 usi media U10 hwe on sani fa so u be se hotel kesi ho ye frɛ no Cell Home Hotel no ye adwuma ho eda ya ebenada ena okuede bia wi hospital hwe sunsun bofo boafo me pa nye hotel room on ye wo hotel manager ne penny for down say omo hwe adwuma papa India Doctor de boa Ghana dia nya create office kitu ebi ho ye dia man ne edi dwumadi ho na se wo kumase dia ye kumase ahema kokobin 18 eda ya wada efiada memene da ena kwasiada wo da bema bia bu kwasia wo bre no ho wo hwe no wo su onfi wo dia bra wo pictures am yi kire wo we abrofo ena ti ye nkan say doctor ba hu Ghana ni ba bi pa mi feeling pa o na say say abrofo so feeling Ghana for my pa na say na feeling was say onu atu say oba ni nti obeso wa no ye nya bi ma no oto ne bible oto ne bibia ene ye ya aware akwankire de ma no what na aware hom maka je say asori na otim no yare ba akwatena asori for 1 year jai asori na otim no promise and fail what 6 months 1 year jai asori no na bra ne ma direction na ba ne ma direction ni wi obetima sa back to wa sorry ye ne hunu asem san say nyamsom ade papa ba ne ka che oni say nyankopon di adwene mienu na bo nipa nyankopon bo nipa da sani say o mesom no na osom ni wi na ninyi eti say no manager bi wa adwuma na o manager no so ba bi obesom bi na akọ bi ope bi na o yema say o yema manager ni wi a aka manager na say so mo wani je o ma sikato aduane di tompa boa tatare 12 water bills o mo wani je na mom no say uye we nyina na say ni je ma na so nya the right direction eti say u postulate akọ UK na di Burkina Faso stamp team so e be ko Burkina eti say bia u de letter ekọ Nigeria na u de stamp team so Togo stamp team so on say emre bia no ya so ne ye nema na ye no bebre no nim the right direction ejo bo ko bompa obi bu say doctor nti ugidi se nyame wo na me say aden o se makwa sorry 27 years doctor me da so high dying se sa me no ka se me yire awo awie me fie wura etumi me ni me fie wura nyina akwa sorry baako me fie wura no kra san ye ma sorry ne elder me pese me body me fie wura ni etumi simply because of say university bi ben yentem ho boys na ba so mo be high dying no nti fie wura ni ho so be je boys no obi a fi baako bia 1500 nti nipa for 6000 me so me 2000 if you run we on sikanti elder you fi no ho ne ka cho nyina say bra India Spiritual Doctor nchi
enkra ye adwuma media U10 baby bia benya nsewom ka na afa nsewom ka kacha driver pacho Messi wo media U10 after media bus stop no U10 wo usi ya hon sani fa so obesi abrosan kese ho your friend sell hotel and I sell home hotel we are house me hwe sunsun before boafo and as India spiritual doctor eno eda brother Tuesdays and Wednesday Accra ne won kuma se eda ukua yawada efiada memene da ena kwasiada ona India doctor tenasi disumsum djuma sonko obi abodua watu agbalagba etukwei me pa cho fa ne bre India spiritual doctor nje abraho dem aya na wom ni say yarebo a doctor betes ya doctor bi grad mi ka jo say mama o yare edi eda bi ko India spiritual doctor nchen de bia mo pushing croford de man sense na India mi ka say ani say doctors na bomodi akosun ade minim say the whole world so what kind doctor say wonim dia Ghana for doctors count. There's a doctor by ya enko. India doctor Juma. Nyanti say doctor ni machine bet dictate duabo. Broni ni machine ontimi nya machine bet dictate agwalagba. Ontimi nya machine bet dictate tukoi. Ontimi nya machine bet dictate duabo. Machine bi ro bet dictate say duabo. Na odi kan ba na malaria symptoms say no ho. Na akreti yare for the amount. Doctor no tun say wa kosuku asua de aben. E so yare no be ya enko. I didn't tell my India spiritual doctor and say, you know, but as one year straight to Yariano, say, I did be a cause I am ye. I was here born one. That's a susumi area or two for Yankopada. A baba modia say, best I didn't the amount, not assume the etim diaba. Promise and fill our ear, but they got church about and say, they see you to Bible a dear. Yakikas animal in our bomwa. Bible to me one bebre. Babu yet me yet, and will be a real idea to me at the chinipa chroma. Opa assembly no to you to Bible my own crew. Otumfo Nyankopon bua India spiritual doctor mani tukwa kokodu India mem enti na ma yadwuma ne yesronko na sunsun dwumadie bie ni wa yani sunsun mi bie ni wa yani enti India spiritual doctor ba watenenka ka wakoma to yem first na wonim ana na ne number bi manchene maka che ose so akọ baabi musumi ba akwa na akọ asori 1 year now asori na akọ no ntimi nye year jai India spiritual doctor nche bra ba ji akwa nche uwi asan akọ asori ho na ka che doctor sof ni say me ko India spiritual doctor asofo bebre bai ho ebia o yesof uni akwankire wakwankire nya adwuma asori awutim akora bia de ne problem bra asof untimi solve bra India spiritual doctor nche say ye twere yare ya ma just 3 days edam yare ensanom koke wi enema bia na enkoso ekuro da down nan India spiritual doctors emre wo ya yedum no eye mre bone bai fo na sorry bonsama suma makataba makatiba say 2020 makatiba emme hanya mema na da bia meka otumfo Nyankopon nim die mu no wo hunu se okon bonsan de ekuruntu asansi ene sa da basuma konkro ma ne ya betena ebi na India spiritual doctor edi ye adwuma ebo adofo a ene yarefo a eba nche wo na yare bia odofo bia su amane haw se stroke na bubu no ye se tre yare hwe kwasi broni abomodi ato yare bebre hepatitis A B C D ebe ka krebenya abenya hepatitis American hepatitis England nyina ka ho hwe yare bebre ni din hu enka ne tete ne ntesa wodi na adwun so krobu akra wontimi nkasa akra na no man suo man me se 2020 bonsama suma makatiba woni ye one of them powerful organs under the Satan. It says oba my mampani bia wo ne your friends obi bia friends the organs of government, legislatures, judiciary, executives no one keka kan ho no. Wo nyina operate di ma omampani anasa sa na bonsan so de bonsan no sa da twin spirit. Ye ni spirit bia wo me twins. This are only the makataba and the makatiba. They are the only twin spirits under this earth. Amu di dwumade di ma bonsan. Omo se ni abre twin because omo se asofo so ni abre. Ntom so ni abre twin dom adi amabonsam. Na omo dwumade nyina se omo sei nipa. Na sama kataba makatiba no omo messengers ene abaifuo. Na ye kan se obi adwene kesene. Ye se entu wada. Hwa abraba obi bo, hwa dwumade obi di. Nanso still abraba no ntimi nkoyi. Samre obi tie mi, eye ne so no madromu. Enso pe ba bi nwane fa sense wo de ka wo de ka twitwiri di abra ye no betena se ye be fro otumfo Nyankopon ni asere na ho ode ni tumi obebusa se eden ye fro otumfo Nyankopon wo be se ye kire okwan ye fro otumfo Nyankopon one on one ne tena se a oba India spiritual doctor aso ya ye be kire sense otumfo Nyankopon na so enye din ana na so munye du se ontie enipa empire bo na mo ye nipa da sani no ena ye ni yo ni Yesu
ente de bia meka a Christopher titru nya atwom no kura no ya bese ya beka ye no kura no wo ka no kura no si a ya bedwina dwofo so asema si oye wei oye antichrist enya antichrist asem otumfo Nyankopɔn bo wiase no obo continent bia ne ade ye ma wo ye de ne kontomre ne na asefo kwansusu ane bogobogo abrofo de ne cabbage ni salad ni na asefo den so na ye si ye de ne nya omu de mum na ye ene hwe nipa de se ne ye bre ene nkola esu sika emaya hofefo asiso am osu aware be matimi ne tena daada no o me mesho na ekoduru hifa na vere be makro no ana okoka for better for worse no sa be makro vere so won pe obiam e de na wo ye wo tena wo na aso ubibi abrochire ai na bra asme se oko ja okran se obesi dan yo na no wade ka ba ye busa se de na aso mpa bo be no apa ma bra abrochefo bre omo from the doctor ya juma sem nkoye ye nkrata sem nkoye enu tin ye ka che se men ha ho mema bibia ha bra wo de wo abrochire ana wo ma no ne ba bia mu wo na ntimi ma bo mo de afa udin wo ma me din ba bia wo ne ba bia afire ene ye de yesunsum djuma ko hunu adekodi akoso wa brabom ni apa no pomo sibira ne ye de ama ne oni a cheni se memu sa se doctor me pa cho me ba me mfa semra enu tin akọ ba bia enye yie no kura ye ba akọ enu tin akọ ba bia enye yie sense ahoma no bi adwuma no mo doso wo dia wo ba na bia dia ware ne eba wedi we na eba ahoma so bia wo ne dia oye na bi kan say untimi entro letter say ko Burkina ana letter ko America na American stamp no no wakofa ayi Algeria stamp na de siso untimi entro letter say ko South Africa no wakofa ayi Israel stamp na de siso enko enu ti wo ba consultation ne 50 Ghana cedis ye no trase wie na ne be pia finu ma ba bia be ka kire so sika so ne so no doctor mi sika say na so ye beji na ba bia be tini ato ho ne ma ne aye ne de ama ye wi ane no wato enchia sane edi djuma yaso ye ka say kofa 5 million kofa 10 million kofa 1 million na nipa na oba no yaso mi ke wo de tie me ne tie me ye o bobi ka cho say for 5 million for 10 million ko anye ye meboa ne ka cho say nipa no ntena ase enwe sense nipa obi sunsum ye ensuo obi de wo ejam obi de wo mframam obi de ewo ye friends abuom e ba bi obia ne de wo etu ba no ntena ase wa no ye hwe sa ne ma no ne wo abofo no ba bi obia ye adwuma ko ye obi otimi ye adwuma ko nsuom ye obi otimi ye adwuma ko jam no ye adwuma ko mframam ye obi o ye adwuma ko abuom sa ba pe na tie utimi kasa wo fa nsuo so no akofa ka akofa so ka na be mem utimi kasa o fa train kwa so na akofa ayi friends a ship akosi so sa so ntimi fa ship so mesi asase pese so sa so na untimi emfa aeroplane ko si asase pese so na ne tie nie uba ye wabofo bebre na o mu ye adwuma ti se wako police station uko police station aka che commander ana inspector obi abomasum inspector betime police ni ba akoso ene ne kono ka che se inspector so mra na wo ka se inspector an robes abegun fi o me 100 a inspector because oh sanity dia na striking force mra buffalo mra obema mu car obesa ma mu tu aka ho sense inspector who say the nature of the crime na e koso no so okofa police ni ba ku mienu de kwa asambachi enu tina cases bi ho a ni load armament near the policemen account ebo the fire service for nyat mi kan ho fire service car nyina na police car soldier car because o ma who say the nature of friends crime no ana incident no say commander tran ko for police 2x4 bia ko a na ni mu begu ase e so be make sure say wa mom load wa mom tuo the car kan mo ho say India spiritual doctor associate ubani no tinase ne ewura sunsumu a the nature of how no ene be hu the type of both way be me na akwa esa adwuma no ene be kire no be hia free nche yes ye wo nkran yon cry media U10 ura ba bibia obi abenya nsawum ka no ofa ka che driver se mpacho mesi wo media U10 usi media U10 na hwe sani fa so say home hotel ye di dwumadie eda ebrada ena okuede bia e wo nkran saa so na kuma se ye wa hema kokobi 18 say ye keje ti anaso fulai fa ka che driver se papa driver me pacho mesi e wa hema kokobi 18 usi hema kokobi 18 hwe sani fa so obesi a chance de ensa ena awiadam awia ne che se bibia ba bia Nyankopon hunu mu a enye yie fa so boko ne ko boko to ahyansu de foforo hwe sani fa so efie kese chance ne kokko e ho ne India spiritual doctor fie e da ya wada efie da memene da ena kwasi da ye no mesi edidi dwumadie no 0240 55 3682 0240 55 3682 ena 020
82 97 825 020 82 97 825 and your Tigo so 0274 770156. Epacho bra India spiritual doctor asue na 2020 otumfo nyankopanda roma faadie ahoto asundie ene yaresa ebe odia.